Kairan kedai kabala pelat yaki kun Israel naga jing syaring merau jeng usim Babylon. Bad kabala yarab ru bantai yaka temple Jerusalem. Kad ba mintapat ke Israel bat ke Iran kia long nong shun tlong mlu tlong sing balay. Ko blay shibun epic subscribers baro ki baju sotor bat page video sa kini channel Storyteller London. Shua yakat nam siajar kandai spa live pusan. Kampadai ke Iran, Henry kadai ke Persia. Badai ke arpoetek jong benai mat jong ke senem siajar kendai spa laipsan. Ya keri Persia lapen kelano syakari Iran. Bad ngila syemru hadu arpo kendai sin. Latho ya ke Persia haka Bible. Syuai ke senem siajar kendai spa nyo kendai ke Israel bat ke Iran. Kidai ki parlok ki baya janba bad ka Iran kalalong kawai kari ka bahak madu ban itu ia ka Israel nadu ko por bala penlong ika Henry nadu kasnem syajar kandai spa nyup kandai ter hadu menta ka Israel bad ka Iran kila kalalong kinong syun ki bakraw haka ba ka Iran ka keno baka Israel ka nyonben yaki muslim wadak ini ki benai ki baladap ka Israel kadang bom bat sengit ya ke Iran. Kumjuru ke Iran kala kerwit kela ya ke Israel. Kani kala sakisai ke pertai. Baka Israel bat ke Iran kidai kinong syun ki bom ya maap. Kerpang na kabanta gitu ki kuak ban yosngo kuak ban sengap. Syapang kumnu kari Persia balatip kum ke Iran mentah. Kala pelajar ki kun Israel naga jing syaring merau haus im Babylon. Bad kumnu kala yarab bantai pat ya ke temple Jerusalem. Syashkor bad ngakat tu kanipor. Baro kisdang na ka kitab Genesis. Hadian ke jing penslay umublay ya ke pertai. Ki badang laj im setang unuwa. Bad kaying kesem jongu. Bad kani kala kalalong ka jingsdang ya ka pateng benriu ka petamai. Bad ha ka jugupor kum ka jingtau lane ka jingpenlong ya kari Persia. Kum talaingut ki kun sinrang jong noa usyam Muhammad ujafet ki kalalong ki patemen jong ka pateng benriu ka petamai. Badai ha ka kitab Genesis kalenong ka bespau. Ngisem ya kamap jong ka singhiar pateng jong ka pateng benriu ka tamai kat nang yat kipor ka jingroy jong benriu kala nang bun kila ya kren hala ka jong ka ketien ka telit hala ki jong ki sinong ki tau na ka pateng jong usem lami ka jaj benriu ilam bat nau japet ki madai kumta na ki sinong syakihima lani kingdom Nakihima, Shakihima ba, lani empire. Bad ka jing yalong siem kalong uwe hadin uwe pat. Kumbah ki sanspa bisi. Osiris ubadai nakapateng jong kun jong nawau japet. Ulayo ban kiu ya kaket kumu patsha jong ka Persia. Upatsha Cyrus ulapen klem jeran. Ya kahima ba Babylon, kahima ka baklan bortam magatig por. Bad haka juga por ula pelaj, ya ka jing syaring merau jong ki kun Israel, kabalah nyaw posnem. Henry umday tang kata ula bayteng karu, nagabantaban taypat, ya ka temple Jerusalem. Kabala penjat daus im Nebuchadnezzar hakapor bau hirtma ya ke Jerusalem. Bad benring merau ya ki kun Israel. Hadian yu patsha Cyrus ya ke Syria la sensyar. Daus im Ahasuerus ya kabala tipru yu kum Userses. Usim Azrasula beno ya ke mahadei jong u. Hadin bagla kentaj ban peni ya ke durbab habriu jongka. Haka jing ya kawai bamja ka bahe. Bad ka kerteng jong ka tei ka mahadai kadai ka bashti. Ki menteri jong u kilai jing mut yu. Ba udai ban yitno dakwe ka lok ka bathamai ka badang soti hapok ka hima. Kumta lapan benayar hapok ka hima.
babaro ki kun samla kenthei ki bedang sotti kidei ban wan hakmat kaying sim ban yo jit mahadei tmai usim Ahasuerus ha kata kapur kadon kawai ka kun swat ju kabadei nakalong ying ki bala syabe na Jerusalem bad balari ka do men arkmi jongka Mordekai ka kerteng jongka kadai ka hadasa bad kaban sa penkelai ledi ka Esther Mordekai ula penseluri ka ba makaru kadai ban yashim benta hakate ka jing ya pen idur bhabriu naga benta ka jing jit mahade jong sim bakrau tang ba kamdei ban ya tu yeledi ba kadai naka jaj ben riu jiu kasri jong ka jing jit mahade thmai jong sim kaladai ka hadasaru kalapoi hakate ka plau ying sim bat kalapen kala kerteng no yelede syaka Esther knang bau sim unom tip bakadai ka jiu usim Ahasuerus Maria yoi ya ka Esther bat kadur babhabriu jongka ulayap mat bat ulashim yika bakan long ka mahadei Mordekai men arkmi jongka jupep ban leje kendu yika bat ban batai yika baus im dei ban kenpo lani nyoben yaki jaj ben riu jiu hadin ketu kanipor baka Esther kalalong ka mahadei jong sim Uhaman ula ong haus im Ahasuerus don kawi ka jaj ben riu basapret bad ba priang habdeng ki jaj ben riu haki snat baro jong ka hima jongme bad ki anjongki ki per na jongki briu baro lemni kim sumar yaki anyu sim namar kata kamlong ka jingmen toyu sim ban syayaki ladau sim wibit ai ba on tho penjot no yaki kad kum na ka kitab jong ka Esther lai ka lenong prabat kendai kedukhat usim Ahasuerus ula pediang yakani bad ula aibor hau haman ba unle kumba lakwa kani ka kubor kelas sapriang keleng hapok kahima Mordekai ula lek ban yakendu ya ka Esther bad ulong namar ba pidei ka mahadei jong sim pidei ban leye ban yada ya ka jaj ben riu lejong ka Esther kalau ong hau Mordekai baun ong ya baro ki briu jonga bakin duai lai sengi lenter suabangan salikmi hakmat jong sim onda lakut ki lai sengi ka Esther klem jing ting klem jing smith lada yap rudap kala let mi hakakat jong sim bada ka jing nang jongka usim ula pelaj laj lut yaki jiu hapo kahima bat hadu mentamne laj na ka Israel ka Iran kadai keri ka babun tam ki jiu hadin jong ki kamba jong sim Cyrus bat ki kamba jong ka Esther ki kamba nari Persia kidang yai peteng laingut ki riustat nari mingi Persia kilabut yo klur balam lenti kida ong hangnu badang kashen yus im kijiu nabangi yu iyo klur jong u hakari mingi bat ngiyawan ban mane yu Matthias ar kalenong bat ar kerkhat syuaba ka perthei kan benala ne kan tip kinong Iran lane Persia kila depen bena lupa sya ka perthei bau Jisu de usim jong kiju bat hak ka ju upor kila long kinong lek ais ngob ha ki ban neng kong yau klung Jisu kini kilai teli ki saki ki bakrau kapen pau bau belai uit ya kari Persia balatip menta kum kari Iran ngiu iru bagadon kari Bible kabasyar kai haru Iran hakini ki snem bat hadu menta milian ki Muslim ki lakala Kristan kim syem lating ya ka jingle don bor jong ki Muslim kini ki baro ki don syalendat ya kabangi ki brio ngimla ban puli tang ba kumbala tho bat
kumbalaya tu lupa. Kadang dan kebakam syirkai sisu. Narui Iran kata gadai. Yaugok nari magok. Puli na ka kitab jong Ezekiel. Kalenong kabalay pupra. Balay kedekot. Parlok lada pilang kuwa isu banjo sngo ya kumkini ke sa comments. Next. Lada pistunat ya ke channel jong asay tu lami parlok jong pi. Lada pistunat say tu nga story talo. London.